Alu, ovu tendu sam donio iz Njemačke i ima samo električni pogon. Za pokretanje ove tende sam izabrao ovaj prekidač koji sam pronašao u Bauhaus. Taj prekidač sam spojio tako što sam do njega doveo fazu, a od njega idu dva vodiča koji su zaduženi za lijevi i desni smjer motora. To možete pogledati na ovoj priloženoj šemi. Znači, uzemljenje i minus vodič su spojeni direktno, a faza, ko što sam malo prije naveo, su za lijevi i desni smjer na prekidaču. Pa pogledajte. I sad probamo. 1, 2 i 3. Ide. I ona se izvlači 3 metra. Kad dostigne kraj od 3 metra, kad se izvuče, ona stane sama. To je to. I sada probamo unazad. Znači, drugi smjer, 1, 2 i 3. Isto tako kad se uvuče u kućište, ona ima graničnik i sama se isključi.